Matelecho Mute Community Radio on Afalo 96 Tota number 3 FM Brala Kitlo Litebele Rure Len Kapile Pelo Pelaga Fau Equarege Culture Space by Tawena Barre Kudu Arome Arria Leboka Sona Sepopego Sewe o gona o gorogile Professor Moremi Tlo Jabaroka ngaka ya borna ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgole le kgausi o gona o gorogile o gona nke ke mo fe sebakanyana ntle le tikatiko nke atamiše a batheletše kgole le kgausi mo ba re theleditšego ba le gona Professor malome ka kapa a ke thome ka go tamiša a ke dumediše magoši ka moka ke dumediše bommagorena bommakgoši ka moka ke dumediša batho kgole le kgausu ke dumediša ba dikereke ka moka ka go fapana sa mathomo malome ka kapa ga ke bontšhe mo gore ke dumediša baruti bomma moruti ke dumediša mangaka borena ka moka ka go fapana ga bona ke dumediša baetapele ka go fapana ke a bua ke a dumediša ke re ka mo meagong e mebotse ya kgašo ke a dumediša le batheeletši ka moka banna bao ba re theeleditšeng ba Motse Community Radio Station mmogo le ba letlakaleng la rena la Facebook ke re dumelang kgole le kgausi mo le leng gona ka nnete Professor a re a leboga ebile madume a lena a mogetšwe ka diatla tše pedi ke tshepa ebile ke dumela jwalo Prof Maloba re ile ra tshepiša kapa mohlomongwe wa tshepiša motheeletši gore le kgonule re lebeletše taba ya senotlelo tabeng ya senotlelo Prof ge a šalle a bolela ka taba ya senotlelo badimo ba gabo kapa modimo wa gage o be a mo utulletše eng ka maphelo a batho ba malome ka kapa batho ba bantši re ka gare ga bothata bo bogolo ba gore maphelo a rena a khieletšwe mara empa batho ga ba bone jale moya re go theoga banno mona le moša batho gore maphelo a bona a tloga khieletšwe ka lebaka la gore ge re gopola gabotse malome ka kapa re na le batho ba e leng gore nkebe ba le kgole ka bophelo empa fela go fihlile mokgwa wa modibo godimo ga maphelo a bona batho ba thoma go boela morago re na le batho ba e leng gore malome ka kapa ke batho ba nkebeng ba le kgole taba ya mathomoši yona malome ka kapa dinotlelo ke tše dintšhi ebile re ne le tše di phelang bangwe ba ba swere ka dipelo bangwe batho sale ba roga batswadi ba bona bangwe batho ba sepetše bomma go bona ba ba rogile kua ba robetšeng gona ba robetše ka dikgopi ba ba khieletše maphelo a bona wale batho ga ba tsebe gore ba tšwele pele ba ka tšwela bjang ge re bolela ka taba ya senotlelo sa bophelo key of success e gona e ya phela taba ye bangwe ba ba phaseditše diolong bangwe ba ba nokeletše maina bona ka gare ga mabotlelo ba ba pšhatletše ona kua ba nyaka go bona ba sa tšwele pele ba bangwe ba rile di-party baloi ba tšeri mokgwa wa dikhietšela tša bona ba ba berekile ka tšona ba ditatile ka mokgwa ba ditatang bana ba sa kgona go tšwela pele batho ba eme bangwe ge ke bolela so malome ka kapa ba kgopišane le batho and then batho ba le ba ba swere ka dipelo ba palela ko go tšwela pele bangwe ba kgopišane le bo malome ya bona bo ragadi ya bona bo sesi ya bona a ba sa ya gaga bo bona bangwe ba lule le basadi ba ba swere ka dipelo bangwe bana ba bona ba ba swere ka dipelo ba kgone go ka tšwela pele ba nyaka tšwelo pele dilo tša bona di stakile di khieletše empa fela batho ga ba bone ke ka baka lewe o ileng wa bona gabotse gore go nyakega senotlelo sa go notlolla diloko tše di khilweng le senotlelo sa go notlolla dinkgo tše maina a batho a beilwego ka gare ga tšone batho ba ba ribegetše moeta batho ge re bolela so malome ka kapa batho ba go tseba ditaba ba tšwa go tšea dikotlelo tša batho ba ba ithobaletšeng kua ba ba file dijo batho ba le baja ba tšea gore ke dikotlelo tša ka gae tša go loka gante ba jela godimo ga dikotlelo tše di tšwang ka kua malaong a batho ba khieletšwe maphelo a bona a palela ko go tšwela pele ka lebaka la gore batho malome ka kapa ge re bolela so o mongwe ba noketše leina la gage ka nkgong o no bolela kore ke tla ya pele ga go nento e lokang mo go yena bale go hlokega senotlelo sa go khulla mejako ye batho ba ba khieletšeng yona go hlokega
taelo ya gore batho ga ba ya go kgopela ditshwarelo mo go bao ba tsebang ba ba kgopišitše batho ba swarele bangwe ba tseba gabotse gore dilo tša bona di seke di a loka ba senyeditše batho bangwe ba tseba gabotse gore dilo tša bona di seke di a loka ba rile eng empa fela ga ba ne tharollo ya gore mathata a ba leng ka gare ga ona ba ka tswa buang ka gare ga ona maphelo a batho ba bantši a khieletswe ene nako e ya sepela batho ga ba lemoge taba eo jwale go nyakega senotlelo sa go bula gore dilo tša batho ba di kgone go loka di be gabotse batho ba bang ke gala ba leka ba tsamaile dingaka ba sepetse dikerekeng ba rileng ga go ne nto e lokang bangwe ba khieletse ke badimo ba ga bo bona ba tshumile ditaola tša bagalabe badimo ba ga bo bona ba ba khieletse ditaba tše bangwe ba tshumile diaparo tša kereke modimo o kwatile modimo ba kwatetše o ba nnotleletše ditaba tše ba nyaka tharollo ga ba kgone go ka kwešiša gore phoso ba e dirile kae nnete ke gore motho o mongwe le mongwe a phelang o ria phoso mara o swantse o tsebe gore phoso ela o ileng wa iria o ilokiša bjang gobane ke senotlelo sa bophelo ba gago ntola o e dirileng e go khieletse bangwe ge ke bolela so kere ba tshumile dintlo tša botatemogolo wa bona o e leng gore nke ba ba fa mahlatse le kgone o ba kwatetše mogala bola o khietse bophelo ba bona taba ke tšeng prof wa tseba ke go kwa gabotse mongaka ke go kwa ka tsebe ya moya go tloga maloba mola modimo wa tlou tša baroka a go utulletšeng mathata a wa tlela ke senotlelo batho ka moka ga bona ba ba re maphelo a bona a eme ga gone manyalo ga gone masea ga gone mešomo ba bangwe profo maina a bona a tswalletšwe ga go loke selo moroka go tloga maloba ge a be a tshepiša batho ka taba ya senotlelo go ne le se modimo wa tlou tša baroka a ileng a mo šidulela kapa mohlomongwe a mo utullela senotlelo kapa taelo ye leng gore mohlomongwe ge batho ba ka tle ba fola line ka kua tlou tša baroka go na le se moroka a ka ba fang sona kapa mohlomongwe a ka notlollang dilo tša batho ba malobeng kua moragong be ka go feta ka laboraro ge ke robetše koko wa ntshwereng mokgekolo wa mogolofadi ga e tla go nna gore monna moroka metsi a pula lebelela mo batho maphelo a bona a tswalletše a ba mpotša re no ke ye thabeng ko nyakana le mokgwa wa ditaelo a mpha taelo nngwe ya mathomo re e bitša dibatana ke taelo ya gore e tloša memoya ye e sa nyakegeng ye e leng gore e eteletše batho pele kudu ya go swana le ya bosenyi godimo ga maphelo a rena taelo yela la mathomo o swanetše gore motho a e orele e gona ke dibatana šedi tšona o swanetše gore motho a di orele di tloše memoya yela e bileng gona ka ge ke go botša ke re bangwe ba tshumile dipheko tša bagalabe medimo ya gabo bona e tšere meiši yela ya napa ya baphara ka yona ya ba lesusu le ba sepelang le lona le le sa e leng gore ga le tloge ande ke diphoso tša botatemogolo wa bona tše e leng gore ba di dirile bangwe ba ba epeletše dipheko mo maphelong a bona o no ba lesuiswi jwale koko a ba mpha pheko a re monna sepela o nyaka taba e kua sekgweng go mo o e fe batho ba e orele e kgone go buša megopolo ya bona ba kgone go tseba diphoso tša bona gobane bangwe ge ba swanetše gore dilo tša bona di loke ba swanetše go berekiša mokgwa wa pinki wa phediša gore e tle e kgone gore e tloše meleko mapheko ao e leng gore batho ba sepela le bona bangwe ba re apešitše ditokološi mo mebeleng ya rena gore re sepele re ria diphoso tšona tše tša go swana le gore re riele medimo diphoso re riele ba gabo rena diphoso bangwe ga o tsena ka gae o no makala motho a sa go nyake wale ke mo o santse mo berekiše bopinki wa phediša ditaelo tša go swana le tše o hlape ka yona furugo le mantši boana gore lesedi le kgone go kganya godimo ga bophelo ba gago jwale maphelo a batho ba bantši malome ka kapa ke rata go lemoša kudu gore banna maphelong a rena re tswalletšwe bangwe santse re ya go phasa re bolele le badimo ba borena empa kua re santse re ya go phasa gona ba go tseba ditaba ba šetše ba etswa kua ba beile dilo tša bona gore ge go bolela bona ba kwagane jwale santse o orele taelo gore ge o e ya kua gobane ke poleke ya bolala bago o seka re ge o e ya kua wa tšea le moya e sa nyakegeng gobane kua mongwe le mongwe gore ga e ya o a fihla o bereka ka dilo tše ena a berekang ka tšona e le ge a thekga o mollo mongwe e le go a gabo bale riela gore go ya kua go seka ba le tše dimpe tše di go aparelang jwale go bolela nnete malome ka kapa baswari a imela re rwele merwalo ye e leng gore ga re tsebe gore gabotse re ka tšo bang ka gare ga yona wale ke mo e leng gore batho ba swanetše gore
lentso le ba fihlela gore banna le amogang gore go dula ka mo gae go se nento e lokang le ka se tsoge le thušegile ka selo sekhiye sa lena sa bophelo sa gore le tswele pele banna se gona se e leng gore se ka bula mejako ye e leng gore re tswaleletšwe ka gare ga ntlo re palela ko go tswa ke bolela so malome ka kapa batho ba iteka ga ba dula fela mara e fela ga ba kgone go fitlhelela tšeo ba di nyakang ke bolela so malome ka kapa go na le baswa ba ballang ba nyakanang le mebereko ye e rileng empa fela go apala go na le bana ba ba tseneng sekolo ga boima ga bo bona go sene selo empa fela ba gapeletša bana ba sa je selo ngwana a gapeletša go tsena sekolo ngwana a phase mara ka morago ngwana ka lebaka la gore bophelo ba gage bo tswalletšwe empa fela go pale go tswela pele bangwe ba tloga ba di rietse buala straight ba re phasetša ba re monna motho a go no mo a yang ke sekhiento ba go notleletša bangwe re ke re rugile batswadi re rugile boabuti ya rena re rugile bosesi ya rena re rugile boragadi bo malome bokoko wa rena ba robetse ka sekgopi ba go tlhieletše dilo tša gago ga o tsebe gore santse o rieuang gorela dibatana o hlape ka pinki wa phediša o rieuala o kgone go a go bolela le koko mmotse gore koko ke kgopela tshwarelo ka lebaka la se se diragetseng ntokolle bo folola dilo tšaka di loke di be gabotse ka lebaka la gore nnete ke gore solanka o sa emele bophelo ba gago tsebe gore bophelo ba gago bo tswaleletšwe o tlo no bona o sa be le tšwelopele wa tseba prof ke no rata gore nke ke go leboge ke leboge le mokgekolo kapa modimo wa tlou tša baroka ge o re ge o mo kgopetše gore batho šiba and then a kgona go go romela mo e leng gore o kgona go kry-a taelo yeo e leng gore e tlo ba senotlelo sa go notlolla dilo tše dintšhi mo maphelong a batho go bolela nnete malome ka kapa nna gantši ge ke phasa ke šetše ke phasetša go kgopelela batho ditaelo ke kgopelela batho tšwelopele ke kgopelela batho gore dilo di loke gobane ge re šetše re lebeletše go lefase le le re phelang mo go lona baswa ba bantši ba phela ka gare ga ditlaišego tše dintšhi tše e leng gore ga ba tsebe gore ba ka tšwa jwang go bohloko gobane go lebelela malapa a mantši o bona gore tlala e tsena ka gare ga malapa ene ya oketšega go bohloko go lebelela baswa ba bantši ba thoma go tlala godimo ga distrata ga ba tsebe gore ba ye kae gobane mešomo go ba boima gore ba e kereng jale ke moo koko a ileng a re ngwana ka setšhaba se sa modimo nna re lokolotše dilo gale empa fela bangwe ka go se tsebe lentso la re maphelo a bona ba tswaleletšwe ba phaseditše ditikwane tša ga bo bona di tšerwe bangwe ba bapaletše godimo ga tšona jale koko a re no monna nyaka taelo namela thaba o nyakele setšhaba taelo gore setšhaba se kgone go fola ka lebaka la goreng ge batho ba thoma go lla go ba le dillo tše dintšhi sedimo se thoma go ema ka maoto ge badimo ba thoma go lebelela ba phaswa ka dilo tša go fapana tše dintšhi bangwe malome ka kapa ge ke bolela so ga ba boledišane le batho ba bo bona ba re ge ba ema ba thoma go lwa e le bana ba motho nto e kosa bothata bo bogolo ba tswallo ya bophelo ka gare ga lapa gobane medimo wa bolena a e sa kgona go ka khutša e thoma go phela e balabala ka lena jwale ditaba ke tšeo go hlokagala thušo ya gore e fihle setšhabeng batho ba kry-e ditaelo tše e leng gore ba ka tswa ka gare ga mathata a e leng gore ba tswaleletše gore maphelo a bona a se ke a loka re na le bana ba ba nyakang go tsena dikolo maphelo a bona a tswaleletše ba ba bofile ka dibuka tša bona bana ba palela ko go tswela pele re na le bana ba e leng gore ba nyaka go bona ba ka nyala basadi kua ga bo bona ba palelwa ka lebaka la gore maphelo a bona a tswaleletše le go hlokega thušo fela taba ke tšeo malome kaka profo re a leboga prof nke ke dire ka tsela ye professor
le ga o sengwe le gona o a dumedišago ke Reverend Malefo tša ofising ya Professor Mremi. Babogedi ke swere taelo še bohlokwa go tšwa ka kua go Professor Mremi. Taelo bohlokwa-hlokwa ba bitša pinki-pinki. Pinki-pinki ke taelo e leng gore o hlapa ka yona ge o le mathata, o hlapa ka yona ge o dira go tšhelebešetše morago, o hlapa ka yona ge o le leswiswi. Mo gae moe ke a tseba gore le mathata mantši, ba bangwe ga le kry mebereko, ba bangwe ga le kry manyalo, ba bangwe tšhelete ya lena ka duli, ba nna mahlatse a lena tswallegile. Pinki-pinki ke yona taelo e ka kgona go le thuša. Wa bona taelo e ke yona e ka go thuša godimo ka mathata a o kopanago le ona. Jwale dinomoro di mo fase moo go se tlhoka order founa, dinomoro di mo fase 250 o kry-a taelo e o tlo wa kgona go fola wona le balapa la gago, bana ba dikolo ba tsena dikolo le tša bona ka diloke odang le ka le kgona go se kry-a gobane ngwana sa Matšheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM ke na le Dimaris Mary a re ntate Moremi nna ke kgopela dithapedišo dilo tša ka ga gone ye e lokago ka boa ka topa Boitumelo Thelma a re nna ba ka bophelo bo ye me prof professor dilo tše ke dillo ngwanešo dilo tše ke dillo go ka dithetša ga botse ke dillo prof nke ke bušeletše ke Dimaris Mary a re ntate Moremi nna ke kgopela dithapedišo dilo tša ka di eme ga gone ye e lokago ka boa ka topa Boitumelo Thelma a re nna ba ka bophelo bo eme prof ka boa ka topa Lolo wa Nompilo Spesihle a re professor re lokolle diatleng tša faro ke ra bona Maloi Dr. Moremi Morongwa wa Modimo le badimo go a liwa prof setšhaba se a lla ene sello sa setšhaba se a fihla go bagalabe ka ge ba kgona gore ge ba dutse fase ba kgone gore bana ba ba rena ka mokgwa ba llang ba hloka thušo malome ka kapa re le baswa ke nyaka go e bolela so re le baswa bangwe re lebetse medimo ya borena bangwe re lebetse ka mogoro godileng ka gona bangwe ga re phethe ditaelo bangwe re swere bogopi bo bogolo bo bobileng gona bangwe re kwatišane re le bana ba motho ga re kgone go ka tswela pele ka lebaka la mašata a bang gona ka gare ga malapa a borena bangwe ba re berekile malome ka kapa gore maphelo a rena a no ema tsi go seke bo gwa banto e lokang bophelo bo a emaemelwa go bona gore bophelo ba gago bo eme ga gone mo yang tla o kry-e ditaelo tše e leng gore di ka kgona go lokolla dilloko tše di lokileng bophelo ba gago taelo ye e leng gore e dirilwe special gore e be senotlelo maphelong a batho ye ke senotlelo sa go bula mejako ye e ileng ya pala go bulega mengwageng e mentši bophelong ba gago ge o bona o ka re o lekile ba le gona o lapile tla o tšea senotlelo sa go bula mejako ya bophelo ba gago dilo tša gago di kgone go loka di sepele gabotse ka lebaka la gore badimo ba bone gore bana ba bantšhi kere ba kieletšwe malome ka kapa ba phaseditšwe bana ba bantšhi ke rialo kere ba ngwadile maina bona ba latlhetše ka gare ga dinkgo ba ribegile bana ba bantšhi malome ka kapa ba ba eteletše pele dilo tša bona ga di loke ga di sepele gabotse dira di a sega ebile ba bua ba bangwe ba seba ka bona bana ba ga borena ba o e leng gore ba nyaka go bona ba tswela pele ba palela go tswela pele ka lebaka la di-party tše ba ileng ba di dira kua moragong e le ge batswadi ba thaga bana ba bona mara le kgone ge ba ba lebelela bana bale ba palela go tswela pele bangwe ba ba rietše di-21st meloko ya kwata ya tšea khie yela ngwana la ba etata ka diule tšo khwibidu le diterata ba tšea ba lahlela ka gare ga solo ngwana le kgolle o fetogile setseketseke ngwana ga e sa le ngwana o e leng gore o lokile ngwana o no berekela go hletla le mo ngwana ga a kgone go ka tswela pele e le motswadi o thoma go kwa bohloko gore bua le mo ke thoma go ga boima re na le batswadi ba e leng gore bana ba bona ba ba lokile ba no dula ka gae ba kgobokana ba palla go tswela pele ka lebaka la mokgwa o e leng gore o bile gona ka semoya re fela re ibitša nthongwe ba re ke generational curse nako ngwe kgona go ria ke batho ba bangwe ba leloko ka gare ga lapa ba rie lepheko le e leng gore le ya go pheka ba bagolo le ba bannyane gore ba palele go tswela pele ditlogolo khuku di kgwele nto di sa itsebeng ka kua gare ga malapa a ga borena go boima malome ka kapa melokong ya borena go boima mme le mmangwane ga ba boledišane mara e fela ge re šetse re lebelela ba lebelele gore batho ba ba loka maphelo a rena
Prof Yeah. go na le dillo mo Yeah. letlakaleng la Dr. Moremi mo re leng life gona Yeah. lolo wa Nompilo specifically are I need money to pay my debts and a gore ke pete ditaelo jaaka dilo jaaka di tsamaye ga botse wo gane boroko boroko o tlo botlhoka boroko malome ka kapa o sepela le motho we moya gage o lego ga botse o shota dibatana di tloshe meleko digateledi dithokolosi molapo go bolela ka pelo mathata a neng le ona taelo ya dibatana ke a e orela nna ke e orela gore ke sekebe ka ba le kgatelelo ya monagano taelo ya dibatana ke a e orela nna gore ke kgone go thušega gore meleko e leng mo go nna e tloga ke kgone gore sekhie se e leng gore batho ba ntswaletše se kgone go bulega e bula mejako ka mokanagano e sepela le pinki-pinki letlhogonolo tegela a re o ka re modimo wa badimo a ka re bulela le balapa lešo ka dithapelo tša lena Prof re tlo mo rapediša go thoma ka tumelo ya segagabo go fihla re bolela le modimo mmupi wa lefase le le godimo motho wa gore tišetša mangeloi a re bopela dihlare dithaba dinoka ka moka gore ba tla ba fole ga a tle le yena kry-e nako a re ga a rapela a phetha ditaelo o tlo go bona o tlo kgona go arabega ka pela ka mokgwa e leng gore o tla be a se a nagana ka gona ao batho Prof a re a leboga re dutse fela metsotsong e masomepedi senyane go itšwela go ere ya lesome go ya ka kwanelo re ya gona ka fale dithekišong tša di-product goba dilo tše e leng gore ke tše di thušago batho go tšwa ka molatlong tša baroka ke a re reša ke re Prof tobe mongaka nke re dire ka tsela ye re be re ya gona ka fale ka go bona re bone gore na ba re swaretšeng le tšatšing la lekgono yeah enji ko butswetse microphone ya isha usha re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on 9-12 re aga malapa lelanegong la pitšeng tše kgolo le morwa motšha maubane a ya tsamaya ke bonišitše re 213 ka a ya tsamaya You're listening to MCRS 96.3 FM your friend to rely on Alright, motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM ke tša sebaka se a re ya gona ka fale dithekišong tša tlou tša baroka re bone gore na ditaelo tšeo e lego gore di swanetše di thuše batho maphelong a bona ba swere tša mohutamang nke re kweng ka fao dithekišong ka fao ge o ka hwetša o ne le bothata ba go sepelela ke molekane e ka ba ye wa mosadi e ka ba wa monna goba o bona o ne sefifi dilo tša gago di sa sepele gabotse mebereko e senyega malapa a thubega dimpa di tšhologa ke re a sehlare sa rena sa thokološi o sepediše sebata seo ba go sepišago le sona le spiritual husband se ba go fileng sona gore o palele ko go ba le lenyalo dilo tša gago di be ka lesusweng ke ra sehlare sa rena sa thokolosi go ngaka Moremi re leletše mo nomorong ya rena ga o nyaka go order e reng 060 959 0303 ke ra sehlare sa rena sa thokolosi bophelo ba gago bo fetoge enji o ke ke re shakeng ga a ke tsebe a ona go tse go ra radio mara ko go boditše mara ba le bolele professional presenter mara
re a leboga ruri re a leboga ba be ba leka go bontšha taba ya sehlare sa tokološi prof o gopole gore tokološi ke nngwe ya dilo tše e leng gore di hloka senotlelo sa go notlolola gore motho wo a lokologe bophelong ba ba tokološi. Tokološi se thoga malapa, se lweša batho, se senya maphelo a batho, se rakiša batho mešomong, se hlokiša batho maroko, se thuba manyalo, motho wa go lwantšha meloko ya gabo, motho wa go lweša motho le batswadi ba gage. Tokološi ke e šoro ge e šetše e fihlile godimo ga bophelo ba gago malome ka kapa. Tokološi gore e šale e fihla go wena ke ntho ele ke ileng ka e bolela ka re tokološi kotsi gobane ba e hlama ka moriti wa motho e leng gore o robetše. Ke bolela ka batho ba ba robetšeng boroko bo bogolo ke mo nakong ye ntšhi le makala melokong ya gabo rena ge re ya kua re ya go phutha batho ba gabo rena re šala re ba beela dipoleiti tša go ja mabekere le mokgwa wa dikomiki tša gore ba šale ba tšhela metsi fale mara ka morago ga dikgwedi go boela kua dilo tšela ga di gona ke tsona tše ba di tšeang ba hlamelang batho dilo tša go se nyakege ka gona ba dišang batho ka dipoleiti tše e leng gore di tloga di sa nyakege wele tokološi ga e nyakege mo bophelong ba motho ebile e sepelelana mmogo le sekhie sa go khialla motho gore a palle go ba le tšwelopele mo bophelong ke mo re rileng tokološi taelo ya go raka tokološi ka lebaka la re tokološi ga se phoofolo ye e tlišang bophelo bo bo botse godimo ga motho tokološi re nyaka go bona re e raka e sepelela gole malome ka kapa dilo di sepela gabotse tokološi mmereko wa yona mo maphelong a rena ge motho a ka se e hlokomele o tlo fetša le ka gare ga dikoloto e ya go tšea ka gare ga lapa la geno e go phediše nageng e ya go tšea o gotše e go ganetše gore o rekele mmago le papa go sešebo e ya go tšea tokološi o gotše e rie gore ba geno bana ba sokole e ya go tšea tokološi o ne le maatla a gore o be monna o re ke ya ka gae go fihla ka gae o maka le mmele o gana go bereka o no ba ngwana ka gae tokološi e kotsi kudu gobane bontši ba batho ba hloile ke batho ba tsebe gore ba ba hloetšeng ba ba sepediša le moriti o mogolo moriti wa mokhu wa robetšeng re a leboga prof a re tshepe gore taelo yela e bego e bolelwa mola e tla kgona go ba thuša mamokoni morongwa a re thuše prof nna re a hlaka re tshwenywa ke meleko ka boa ka topa Sean Sechiro a re ke kgopela prof a rapediše lapa la gešo gobe le boroko prof ke go fa dillo fa Ivone Mothiba a re I wish I can come to you. I am sure dilo tšaka di ka loka go fa dillo prof Thabang Molaba a re amen prof Moremi a go loke selo mo maphelong a rena re a tlaišega bošego le mosegare ke go fa dillo prof tše leng gore di hloka gore o bolele le modimo wa tlou tša baroka a go utulele se sengwenyana ka batho ba ga ke fela ke bolela le batho ba ba tswang kua mogodimo wa bana ba šipe ba ngwato ba bosepitse serweleng ka ta se etela mogodimo batho ba bo mothene se thutša magala se tšea kgang le pere ke bolela le batho ba le ba tswang kua ga thaba tše pedi tša go ratana go etelana ke rata go bolela le badimo ka mehlala ka matšatši ke re badimo šegofatšang bana ba lena ntšhang dillo tša bana ba lena e re bana ba lena ge ba phasa ba lla ba rapela dithapelo tša bona di fihle ka gare ga matsogo a lena gomme le di amogela ka bothaga le re ge le bua le ba buele ka tše dibotse e reng ditaelong tše ba di phethang le bueng go bona le ba bueleng ka tše dibotse ke fela ke re badimo le modimo wa phelang re rute goba modimo wa ka swarela batho ba ka moka ba nego le melato gore ba dilo tša bona di tle re kgone go atlega prof re a leboga ebile re a tshepa gore modimo a tlou tša baroka o tla go dira jalo re boela ka kua dithekišong tša tlou tša baroka mo e le gore re ya go kwa gore na ga jwale ba re swaretšeng ka baka la gore pele ga nakonyana fale re kwele ka sa tokološi gomme ge e le ga jwale gona re ya go kwa gore na ga botse ba kape ba re swaretše tša go swana le tše dife gone jwale ka baka la gore ka kua ga tlou tša baroka go bonagala e le gore ba šila ba hlatlegile fela gore wena o le motho o hwetše bophelo wena le motho o hwetše gore dilo tša gago di sepele gabotse a ke tsebe nke ke dire ka tsela ye ke technology magagešo wa tseba re šila re hlatlegile segolo thata professor ko gore ke bona ka mokgwa le bolayago ke pelo ka gona gore batho ba lokelwe nke ke ye ka fa le dithekišong ke bone ka tsela ye
ka nnete re a leboga a šiba o ba dithekišo e ka ba o ne le mathata go fapana mathata a dipshio mathata a mohlapologo o ba bago e ka ba o le ntate ka mo gae o tshwenya ke matheka aowa le a mang a malwetse se tshwenyege dr Mremi Shu o rile taelo e bohlokwa ye e bitswang gore ke lerumo la madi taelo ye wa enwa ge o enwele o tla bona mathaka ga go a loka go o le ntate ka gae o tla bona go tsena ka gae go e ba le lethabo gobane malapa a mantši banna ka mo gae ka mo le tshwenya ke gore a gone mathabo ka lebaka la gore bontši ba lena ga le ne maatla bjale ka bontate taelo ke ye lerumo la madi enwe o tlo kgone go fola gobane ngwanešo ngwana sa hweng tšhwane sa hweng e le ta monono thobela bana le ke re jea ke Kenny wa ile re lerumo la madi mola go ne re a leboga motheletši wa motse community radio gona fela go 96 tota number 3 FM professor re buile dithekišong ngwanešo ba re go ne le lerumo fa lena lerumo le ke la eng professor lerumo ke la banna lerumo la banna le lerumo la basadi le gona o ya re na le lerumo la banna le la basadi le gona la go nwa ke la go tliša lethabo ka gare ga lapa ke la go fokotša ditshele ka gare ga lapa ke la go fokotša mathata ka gare ga lapa ke la gore ka gare ga lapa bana ba re ge ba dutše ba kgone go iketla le go sega le batswadi ba bona bana gore ba kgone go ba le lethabo go swanetše gore go thabe batswadi ba bona pele lerumo la banna ke taelo ye e nwago ke banna gomme go ne le leo le nwago ke bomme ka gae le ria gore ge monna a le ka kua phapošing ya gage le mokgekolo wa gage gomme ba kgotsofatšane go seke go ba le o a bago le dipelaelo lebaka ke gore ka nako ye ntšhi rena banna o kry-a nako nngwe re sa nape re fihla mo re nyakago gona goba re sa fihliše bagekolo ba rena mo e leng gore ba rata go bona ba fihla gona ke mo re ileng ra ria lerumo la banna gore ka gare ga diphapoši tša rena ka kua magaeng go be bose monna tshele a tšwe ka mojako a sepele re šale le monna lethabo ebile prof re gopole gore gona ka mola phapošing ya borobalelo ya batho ba lefase le ba kgona go dira monna gore a palele ke go thabiša mosadi ya ge kapa ba dire mosadi gore a palele ke go thabiša monna wa gago ke mo e leng gore re sa le tabeng ya senotlelo gore senotlelo se sa pheko ya go tliša lethabo ke sona senotlelo sa gore ka gae go kgone go ba le lethabo ke nnete banna ba bantšhi malome ka kapa ge re bolela sotšatšing la lekgono ba khietšwe matheka go khielwa letheka ke lebaka la gore ga ba sa ne lethabo leo e leng gore ke la go ga morogo ka gae ba khietšwe matheka basadi ba bantšhi ba khietšwe matheka a ba sa ne takatso le tumo yeo e leng gore ke ya gore monna le mosadi ba kgotsofatšane mosadi ge monna a tsena mosadi wa ferekana ka nako nngwe monna ge mosadi a tsena wa ferekana ntlo e tee yeo e leng gore bana ba hlaela dikamora e kgona go tswa dikamora tše pedi gomme monna le mosadi o kry-a mosadi a robala ka baneng monna a šetše ya nnoši ka kua ntlong le ge mme a ka re o ba gona a re o iša boroko ka mola monna o khietšwe letheka le ge mosadi a ka re ke a phophola go apala jwale re rile taelo ya go bula letheka la banna gore ka gare ga malapa go kgone go ba le lethabo mmogo le mokgwa wa gore batho ba ile ba babedi ba lekane ba kgone go ba le lethabo le lerato le gore go rene moya wa kgotso ka gare ga lapa ya
ka nnete prof a re ya leboga metsotso ke le some šupa fela go ikela go area le some teng gomme re na le metsotso e mebedi fela professor mo e leng gore e tla re ge e dula metsotsong e le somehlano ko re kora to 11 o'clock ra be re kitimela ka fale ka dithekišong ka fale la mafelelo re ya go botša kapa re ya go bontšha motheeletše gore ke tše difeature tše dingwe tše šetšeng di swerwe ka baka la gore la mathomo re bontšhitšwe ka sehlare sa ka taelo ya tokološi la bobedi re bontšhitšwe ka lerumo la banna jwale re ya go kwa gape gore tlou tša baroka ge e le ga jwale ke eng seo ba se swereng ba se swaretšeng motheeletše gore a kgone go phela bophelo ba gage bo kaonafale go ke reverend Malefo go tswa ofising ya Professor Mremi. Babogedi ke swere taelo she bohlokwa go tswa ka kua go Professor Mremi. Taelo bohlokwa ba bitša pinki. Pinki ke taelo e leng gore o hlapa ka yona ge o le mathata, o hlapa ka yona ge dira go tšhelebešetše morago, o hlapa ka yona ge o le boswiswi. Mo bae moe ke a tseba gore le mathata mantši ba bangwe ga le kry mebereko, ba bangwe ga le kry manyalo, ba bangwe tšhelete ya lena ka duli, ba nna mahlatse a lena tswanlegile pinki ke yona taelo e ka kgona go le thuša. Wa bona taelo e ke yona e ka go thuša godimo ka mathata a o kopanago le ona. Jwale dinomoro di le mo fase moo go se tlhoka order founa dinomoro di le mo fase 250 o kry-a taelo e o tlo wa kgona go fola wena le balapa la gago bana ba dikolo ba tsena dikolo le tša bona ka diloki odang le ka le kgone se kry-a gobane bona sa arrete motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM metsotso ke lesomehlano fela go ikela go ere ya lesomete 15 minutes before the hour 11 o'clock gomme a re a kitima motheletšo motse community radio re ya go kwa gore na tše ba re swaretšego gone jwale ke tše difeng go tswa gona ka fa le tloung tša baroka nke re ba fe sebaka ka sebopego se Tate Malefo age gape ke na le bothata ka mogae o na le bothata bang ga go ne boroko re lala re kwa dilo di namela di fologa godimo ga ngwako go ketima dilo ja rata ka moka gapa ga re sa kgona le go robala aowa se tshwenyege ngwaneso taelo she e tswa go Professor Mremi wa go tswa kua ga Matlala Ramoshebo taelo e ba e bitša tšhidi ya motse ke taelo e leng gore e kgona go thuša ge e le gore godimo ga ntlo go ketima dilo ka gare ga jarata go ketima diphoofolo ka gare ga lapa ga gone boroko ka gare ga lapa dula di sepele ga botse le sisi le gona taelo ye Professor Mremi o e tliša go wena gore tle kgone go thuša ke e leng gore go e berekiša go gaša ka yona ka magae then o tla bona gore o tla robala o ra gore ka taelo ye boroko re tla robala taelo ye Professor Mremi o e file ke bagalabe ba mo file sephiri sa taelo e ke tšhidi ya motse ye e leng gore go e gašitše ka ga e go ba le lethabo ka ga e lo di sepela ga botse gobane ka malapeng le kgona go lwa le balekane ba lena ganeng lebaka ke gore batho ba letetše pele ke mo go tsoga go mathata gona mara taelo ye ke yone e tlo go thuša gore Professor Mremi ke yone e tlo go thušang gore ka lapeng go tlo go kgona go ba le lethabo awa Malefo e re ke itope le nna ke o e berekiša ka kua gae ke taelo ya tšhidi ya go thega motse ke tla ile ka le nna le kono le nna re kgone go robala this thing a practice apa untuk ya nke o gatagate mo godimo ga taelo ye prof nke re kwe gore na le ikry-ile jwang e tswa kae ebile motlho mongwe le kane o tlaleletša mo godimo ga se ba sa tswago go se bolela malome ka kapa ge re bolela ka tšhidi ya motse
re bolela ka taelo yeo e lego gore e hlamilwe ka ditlhare tše dintšhi tša go fapana kudu tša go lwa e lwantšhana le mathata a go swana le digateledi ditoro tše dimpe bothata bo bogolo ba go hloka boroko ka gae go lala o jišiwa dilo tšeo seng wa swanela go dija mathata a go swana le gore ka gare ga malapa o kry-ile gore go bapalela batho ba ba seng ba swanela go bapalela e le ka go thuša kudu mabapi le tabeng ya go timelelwa e le ka go thuša kudu mabapi le tabeng ya gore bana ba ba robetšeng ka gae ba seke ba kry-a ba wela ka gare ga mathata e ria gore ka gare ga lapa re robale gabotse re re ge re tsoga mebele ya rena e seke ya tsoga re lapile e ba o ka re re letše re bereka tšeo di beng di sa nyakege tšhidi ya motse ke taelo yeo e lego gore e thuša batho ba bantšhi kudu o ka ba o ngwana wa sekolo o rumong ga o robale o kgona go berekiša tšhidi ya motse gore o kgone go robala e ka ba o ka gare ga lapa go a lwewa ga o tsebe gore molato ke eng ke tšhidi ya motse yeo e kgonang go thuša go tima lešata mathata a mantši ka gare ga lapa a kgona go fokotšega kudu ge re berekiša tšhidi ye ya motse gobane e kgona go lwa le mathatana a mantši ao e leng gore a gona ge e le gore go na le o mongwe a lošago family ka gae e lego mokgwa o e leng gore motho o di dira mokgwa wa sekhwirikgwiri tšhidi ya motse ge o e berekišitše ka gare ga lapa motho o kgona go tla a tepolele dilo tše dimpe tše e leng gore o a di dira ka gare ga lapa tšhidi ya motse e re thuša ka dilo tše dintšhi tšeo e leng gore ke tša ka gare ga lapa mmogo le go šireletša malome ka kapa re a leboga prof ke go boditše ka re ke tliša dillo ba re hello ba re hello ba re thobela ba re hello empa wa gone molato ke madume ba re hello ntate professor ke gopela dithapelo ke fole malwetši mo mmeleng le matlho a ka a fole le tša mmereko wa ka di sepele ka lenanego ke ra di-contract re tlo leka go mo rapediša se ke nyakang go lemoša batho ke gore batho bao e leng gore ke baipereki malome ka kapa ba na le ditaelo tša bona tša boipereki tša go tšea dikgwebo tša bona ba ya pele di ba iša pele ga ba hlape ka taelo ya go swana le motho mang le mang ge o tseba gore o na le dikgwebo o rana dikgwebo tše di rileng e tla o tlo o kry-a ditaelo tša baipereki dilo tša gago di kgone go loka di be gabotse baipereki ba bantšhi malome ka kapa ba khiilwe ba khia ke batho ba makgarebe ka lebaka la gore go le moipereki batho ba go tseba ditaba ba kgona go go bereka gore o dule le o lekgarebe a sepele o dule le o lekgarebe a sepele o dule le o lekgarebe a sepele gante ntowe e go khosetša ntho e re e bitsang gore ke sekgitho godimo ga mmele wa gago e kgona go tswalela mokgwa wa mahlatse ya gago a bophelo gore o palele ko go tswela pele ba go khiela ka lebaka la gore ba feleletša ba go ria gore o dule le batho bao e leng gore maphelong a bona ba tla iša ke ditokološi ene mola tokološi e nngwe e sepela ka mokgwa wa kudumela jalo o fetša o tsena le mo go sa nyakegeng ba go khiela bophelo ba ga gore bo seke ba loka ba ba gabotse ke rata go eapeša taba ši malome ka kapa bao ba tsebang gore malome ka kapa ba tshumile ditaola tša gaga bo bona e ka ba o a tseba gore dilo tšeo di berekile ke motswadi wa gago wa mme goba wa papa emelela le kgono o tlo o nyake taelo ya go hlapa o bo o nyake le taelo ya go orela ya go tloša mošo o ileng wa thunywa gomme batshumi wa dipheko tša mogalabe ba sa tsebe gore ba di tshumela eng gore bophelo ba gago bo kgone go bulega bao e leng gore ba tseba gore bomme goba bopapa bona ba robetše ba kgopišane le bona a batle ba kry-e taelo ya go hlapa yeo e ka kgonang go ba thuša le go orela gore ge ba ya kuo ba ya go kgopela tshwarelo gore dilo tša bona tša bophelo di kgone go bulega go sekebe go ba le ntho e leng gore ya ba tshwenya bao e leng gore ba ba nokeletše maina bona ka gare ga diolo ba hlabile ka dinalete batho ba go tseba ditaba motho o phela ka malwetši mmeleng wa gage wa makala ga fole a batle ba kry-a ditaelo tša pinki wa phediša ba hlape ka yona e kgone go bantšha ka gare ga dihlabi tše ba leng ka gare ga tšona gore ge re tlo ba tšea re ba oretša taelo ye gore meleko yeo e rileng e kgone go boela morago go beng ba yona batho a batle ba kry-a ditaelo malome ka kapalelo tša bona di loke di be gabotse bangwe ke boletše ka re ba tshumile diaparo tša kereke tše ba fileng ke badimo ba gabo bona
empa ba sa tsebe gore ba di tshumela eng a batle ba kreye taelo gore ge ba ya go bolela le medimo wa ga bo bona le modimo mabapi le tabeng ya seaparo sela ba se tshumileng modimo wa ga bo bona a kgone go ba swarela dilo di kgone go ba ga botse go bona ba se ke ba go kgopela badimo ba ga bo bona ba tlhetla le dithokolosi godimo ga mebele ya bona batho ge ba ka se tlhokomele maphelo a bona a tlo ema gobane ge ile ba go tseba ditaba ba swere sekhiye sa go tswalla maphelo a lena ene ke nnete ba tswaletše ebile ba thabile ba opela go bose go bona wena bophelo ba ga go phela ka dikeledi o phela ka go lla a re a leboga professor wa tseba ditaba tša go mongaka di tloga di kwagala kudu tsebeng ya motho a kwago nke ke no tšea sebaka se kgoši ya ka yeo e mpušago ke fe professor sebaka a kgone go laelana le batheeletše mohlomongwe a thome ka go no apeša dilo ka moka tšeo di boletšego fale tšeo re di bonego e le go dipheko tša malwetši a go fapafapana ge a fetša a laelane le motheeletše ebile a be a botše motheeletše gore professor Moremi batho ge ba monyaka ba ka mo kry-a kae malome ka kapa ga ke bontšhe mo baswa bomme bo malome boragadi bo abuti dikgaitšedi le kgono ke re go lena tše ka moka di ile la di dira la bona o kare le feitše go di dira le paletše ke go ba le tšwelopele bonang boela morago le leke gape go leka o swere ditaelo ga go swane le nakwela o bo o leka go sene se e leng gore wa se šomiša berekiša ditaelo tše re tlabeng re go file tšwana dilo di kgone go loka di be gabotse o lekile o wetše ka gare ga mathata ebile o feleleditše e le gore bophelong ba gago o tepoditše gore go lokile go tseba modimo ga ne molato le bophelo ba gago ba banago le molato le bophelo ba gago ke bao e leng gore ka mehla le ka matšatši ge o lla o ba botša dillo tša gago e fela ba lla ba ne le wena ge ba furalla ba sega phetha ditaelo e tla o ye nokeng e tla re go hlapiše e tla re go iše mo badimo ba geno ba nyakang gona llo tša gago di tle di kgone go bulega di be gabotse sekhiye se re bolelang ka sona le a tseba ba bantši bao ba le rietše go di-party tša 21st le kgolle maphelo a lena a emi le a tseba bao e leng gore dilo tša lena ga di loke ga le sa bona nto le e phelelang e tlang ke re nako e sa le gona ke fela ke bolela ke re sebaka seo o se kry-ileng o santse o se šomiše bophelo ba gago boloke bo be gabotse bangwe ba ga bolena ke le fa molaetša seporofeto seo e leng gore bontši ba batho be le sa se lemoge ke re e yang kua batswadi ba robetšeng gona le ye go lebelela gore na di zwana tšela le ile la ba tlogelela tšona ka tšatši ile la le ba phutha di sa le gona na ge o ka di hloka o tsebe gore go na le bothata gona mo go na le ntho ba e berekileng go nyaka gore o tlo kry-e ditaelo bangwe re a tshwenyega re tshwenya ke bothata bo bogolo ba batho ba ga borena bao ba ileng ba roballa gole memoya bona e ya le tshwenya ke dikhiye godimo ga maphelo a lena ga sanka ba latiwa e tlang re tle re boneng gore re ka ba lata jwang ba fihle ka gae dilo di kgone go bulega di be gabotse bangwe ke boletše ka re ba tšere maina lena ba noketše ka gare ga meeta ba e ribegile maphelo a lena le berekela go boela morago ga le ye pele jwale bonang e tlang re boneng gore ka le thuša jwang re lekeng go ntšha mathata ao a leng gona bangwe ba gešo le tsene ka gare ga melato le sa itsebeng e tsebang ke batswadi ba lena le hloka thušo e kgolo gore maphelong a lena dilo di tle di kgone go loka di sepele gabotse theeletša fa ko go botse ngwanešo nke bo se mo leng gona lebelela gore o šomile ka thata ga kakang bophelong ba gago lebelela gore o lekile ga kakang bophelong ba gago mara ga go ne nto e lokang ana o fela o ria bjala o bolela le badimo ba geno na modimo o mongwe le o mongwe a ka se dumele ngwana wa gage a sokola yena a le gona ana godimo ga ditlaišego tša bophelo tšeo felang gore modimo wa go bona ana o a ya wa bolela le bona na go ne ba bangwe le lebetše batswadi ba lena bangwe malao a batswadi ba lena metše mabuang bangwe malao a batswadi ba le a bana ba lena a bana ba lena a metše mabuang le le gona le nyaka tšwelo pele ba le khieletše dilo tša lena ga di loke ga di sepele gabotse theeletša fa nna ke le Moremi maikemišetšo wa ka ke go thuša setšhaba nna ke le Moremi maikemišetšo wa ka ke go nyaka go bona batho ba tšwela pele
tshokolo e tswa ka gare ga maphelo a rena ke fela ke re modimo o ke mo rapelangwe ka mehlale ka matšatši wa go tseba go mpha bophelo o a ndišitšego bošego le mosagare mo ke sepelang gona ke re a le šireletše kgole le kgausi mo le leng gona a fela a tswela pele a re fa ditaelo tšeo e leng gore di ka tle di a le thuša bangwe le ya tshwenyega malapa a gabo le naga a tia bangwe le ya tshwenyega le sepela ka difatanaga le berekela go lokišana le tsona gobane di sepela le thokolosi e leng gore mmereko wa gona ko go roba diphatse gore wena go gola di berekele gore koloi eno berekela go ja tšhelete gago bangwe le ka gare ga bothata bo bogolo ba nna le berekela dikoloto ge o fetša go gola o tšea sekoloto gore tšea se sengwe a go moo yang ngwanešo lebelela bophelo ba gago bo boela morago ge e le nako yona e ya sepela la lekgono letšatši le ka se boe gape ditlhokomele mo o leng gona nna moremi ke gona mo ga matlala ra mošibo kgauso le letamo toropong ya kgauso seabuswa le mmaboloholo ge e le gore o nyaka go fihla nako nngwe le ye nngwe o tlo re kereya founela dinamba ke tše 060 959 0303 060 959 0303 or o ka founela 079 170 9862 ke na le number ya Reverend Malefo yeo e leng gore le santse le founele ge le gahlana le mathata ke rata go tsebiša batho malome ka kapa gore beke ye re tlabe re bina re le ka kua ga malapo go goroša o mongwe wa bana baka e le go jeke re tlabe re ile fao re ile go mothega bošegong ge re boa kua ga jeke re tlabe re le ka kua ga ngaka Mapulane ke Almas Driftine ke e bea ga botse Malefo madubaduba re tlabe re le ka kua madubaduba re le gare re thuša ngaka Mapulana gore mmereko wa gagwe wa badimo o kgone go loka o be ga botse Friday late re tlabe re le ka kua Solomon Day le re thuša o mongwe ba re ke ngaka Malope le yena ke ba bang ba bana baka o tla ba le gare ka tše dingwe moruti Malefo o a kry-agala mo go 072 133 6761 Reverend Malefo the right reverend ke mo tlo mo kry-ang gona mo and then ga go mo founela o bolele le yena o motše dillo tša gago modimo wa lešoko a le šireletše a bule gohle mo go tswaletšeng gona mo go nyakang taelo e tla ngwanaka ke tle ko go fe abuti malome rangwane boramogolo ka moka e tlang ke tle ke boneng gore nka le thuša jwang gore lo tša lena di loka di be gabotse re ya korea kgola le gausi mo leng gona o seke wa tšhaba go founela 060 95 90303 e le ge o nyaka ditaelo gore di go fihlelele mo leng gona malome ka kapa a ke go leboga ebile ke be ke re modimo wa go šireletše go ba moapei wa pitša tše kgolo tšeo e lego gore batho be ba duma gore nke ba ka fihlelela ke dijo tša gona dijo tše ga di fihlelele batho ka moka gomme batho ba kgone go phologa ba be gabotse re lebogele ka mleme ya go mebotse ya kgašo yeo e thuša go batho ka mehla le ka matšatši batho ga ba fole kgole le gausi mo ba lego gona a re a leboga professor re a leboga dikwagetše mongaka nke ke no re metsotswane mebedi fela nke ke pote ka fa ge ke boa re tswa leleng tsebišo ya bohlokwa šeng go ba o le hlokang dipheko weekend ye re tlo bereka go tloga ka 8 ya forogo go fihlelela ka 12 ka sontaga re tlo bereka letšatši ka moka ke mo lekang go tla gona re tlo kgona go kry-a professor Mremi ge le timela go le le gausi mo le tswago gona le phone le number ya 060 959 0303 goba 079 170 9862 goba 072 133 6761 thobela a re a leboga a re no tšang sebaka se re lebogeng ba tloutša ba roka nako ye ba kgonneng go ba le yona mo re modimo le badimo ba ba šireletše le bona ba batlatše ka bohlale ba ba okeletše matšatši a bophelo gore ba kgone go tšwela pele ba thuše batho ba bangwe re a leboga thobela dumedišago ke Reverend Malefo tšwa ofising ya Professor Mremi babogedi ke swere taelo še bohlokwa go tšwa ka kua go Professor Mremi taelo bohlokwa-hlokwa be bitša pinki-pinki pinki-pinki ke taelo e leng gore o hlapa ka yona ge o le mathata o hlapa ka yona ge dira go tšhelebešetše morago o hlapa ka yona ka bile leswiswi mo gae moe ke a tseba gore le mathata mantši ba bangwe ga le kry mebereko ba bangwe ga le kry manyalo ba bangwe tšhelete ya lena ka duli banna mahlatse a lena a tswallegile pinki-pinki ke yona taelo e ka kgona go le thuša wa bona taelo e ke yona e ka go thuša godimo ka mathata a o kopana go le ona jwale dinomore di mo fase mo go se tlhoka order
founa di nomoro di mo fase 250 o kra taelo e o tlo go go fola wona le bala palago wana ba dikolo ba tsara dikolo le ja bona ga dibuke o dang o ka go skrea o bana wona sa ba bo di barna go ga iso mo le gona o a lumirisha go ke Reverend Malefo tsa office ya Professor Mremi ba bo ke swere taelo she bohlokwa go tswa ka go Professor Mremi taelo bohlokwa hloka ba bitsa pinki ke taelo e leng gore o hlapa ka yona ga o ne mathata o hlapa ka yona ke dira go tsela se morago o hlapa ka yona ka o le swiswi mo ga imoe ke a tseba gore le mathata mantši ba bangwe ga le kry mebereko ba bangwe ga le kry manyalo ba bangwe tšhelete ya lena ka duli ba nna mahlatsa a lena tswanlegile pinki ke yona taelo e ka kgona go le thuša wa bona taelo e ke yona e ka go thuša godimo ka mathata a o kopana go le ona jwale dinomoro di mo fase mo go se tlhoka order founa dinomoro di mo fase 250 o kra taelo e o tlo kgona go fola wona le bala palago wana ba dikolo ba tsara dikolo le ja bona ga dibuke o dang o ka go skrea gobane wona sa ba di barna go ga iso mo le gona o a lumirisha go ke Reverend Malefo tsa office ya Professor Mremi ba ke swere taelo she bohlokwa go tswa ka go Professor Mremi taelo bohlokwa hloka ba bitsa pinki ke taelo e leng gore o hlapa ka yona ga o ne mathata o hlapa ka yona ke dira go tsela se morago o hlapa ka yona ka o le swiswi mo ga imoe ke a tseba gore le mathata mantši ba bangwe ga le kry mebereko ba bangwe ga le kry manyalo ba bangwe tšhelete ya lena ka duli ba nna mahlatsa a lena tswanlegile pinki ke yona taelo e ka kgona go le thuša wa bona taelo e ke yona e ka go thuša godimo ka mathata a o kopana go le ona jwale dinomoro di mo fase mo go se tlhoka order founa dinomoro di mo fase 250 o kra taelo e o tlo kgona go fola wona le bala palago wana ba dikolo ba tsara dikolo le ja bona ga dibuke o dang o ka go skrea gobane wona sa ba bo di barna go ga iso mo le gona o a lumirisha go ke Reverend Malefo tsa office ya Professor Mremi ba bo ke swere taelo she bohlokwa go tswa ka go Professor Mremi taelo bohlokwa hloka ba bitsa pinki ke taelo e leng gore o hlapa ka yona ga o ne mathata o hlapa ka yona ke dira go tsela se morago o hlapa ka yona ka o le swiswi mo ga imoe ke a tseba gore le mathata mantši ba bangwe ga le kry mebereko ba bangwe ga le kry manyalo ba bangwe tšhelete ya lena ka duli ba nna mahlatsa a lena tswanlegile pinki ke yona taelo e ka kgona go le thuša wa bona taelo e ke yona e ka go thuša godimo ka mathata a o kopana go le ona jwale dinomoro di mo fase mo go se tlhoka order founa dinomoro di mo fase 250 o kra taelo e o tlo kgona go fola wona le bala palago wana ba dikolo ba tsara dikolo le ja bona ga dibuke o dang o ka go skrea gobane wona sa Hi everyone, my name is Angel. Today I'm going to talk to you about the products that we have here at Dr. Mremi. We have different kinds of products. We have taelo ya mahlatsi, taelo ya meliko, taelo ya businessy, taelo ya sejisho, taelo ya tikoloshi, and others that we also have in here at Dr. Mremi. Today specifically I'm going to talk about this one. How do we use this one? When you use this one, you just take a small amount, you put it in your water, you pour it in your water that you're going to bath with, and you rinse your body with it. What does it do for you? It attracts luck, it attracts light in your life, especially when you go to interviews, when you go into business meetings, when you also going to close big deals. This is the kind of product that you need in your life. These are the numbers that you can order this product from. You can use this one, it's 060-959-0303, or you can use 079-170-9862. You can also use our Facebook page, of which is Dr. Mremi. Inboxes will get back to you. Or you can also use our email, of which is drmremi3@gmail.com. If you are in need of this product,
please send your order on one of the platforms that I just gave you. You can WhatsApp us, or you can send an email or Facebook us. Then we'll definitely send you this product, courier it to you, or you can also come and buy it at our